nongeye kubasuhuza mwebwe mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Rero kuri iki gicamunsi mu masaha y'umugoroba hongeye kumvikana amasasu, ubwo birumvikana ni intambara ishamiranyije M23 ndetse n'ingabo za Congo FARDC. Kuri uyu mugoroba rero haje kuba ibintu bidasanzwe, haje kumvikana urusaku rw'imbunda, drone ndetse n'amasasu aremerewe yagiye akoreshwa mu gitero kigabwe na FARDC kigabwe kuri M23. Turaza kubabwira ko kuri izi saha nonaha muri aya masaha y'ikigoroba M23 ikubiswe inshuro, ndetse kuri ubu ngubu biravugwa ko hari abasirikari ba M23 bamaze kuba bashira hasi intwaro, bemeye kuba bakurikira ingabo za Congo, kubera ko Congo ikomeje kuzana ibintu twakwita ko ari udusha, dore ko izana ibitwaro bigiye bitandukanye, harimo drone ndetse hakaba hakoreshwa ibisasu biremereye, amasasu agiye aremereye. Ni ukuvuga ko tubazaniye inkuru, amakuru mashya ari kuvugwa muri aka karere aka kanya tuvugana mu masaha y'umugoroba. Nguhaye ikaze rero weho turi kumwe ahangaha, ni The Brown 250 kugira ngo ibagezaho amakuru ya nyayo yizewe kandi ku gihe abera muri Congo. Ikintu cya mbere rero, imirwano yakomeje cyangwa se imirwano irakomeje muri iki gihe tuvugana mu masaha y'umugoroba. Ubu ngubu tuvugana M23 igabweho igitero, FARDC rero igabye igitero, cyane cyane iyi mirwano ibereye i Masisi ndetse na Rutsuru hafi y'umujyi wa Goma, niho iki gitero cya FARDC kibereye, niho bayigabyeho igitero. Nakwita ko ari operasiyo yari ikomeye cyane igabwe kuri M23, bisize M23 ishegeshwe, ni ukuvuga ko bayikozemo. Kandi haravugwa ko gukoresha amasasu aremereye ndetse na drone z'intambara ari bimwe mu biri gutuma M23 ikubitwa inshuro na FARDC ifatanyije n'imitwe irwanira mu karere, harimo umutwe wa Wazalendo. Nanone kandi biravugwa ko FARDC imaze kuba itangaza ko hari uduce twasubijweho, ni ukuvuga ngo hari uduce tumwe na tumwe yigaruriye, ariko kandi na M23 bivugwa ko ikomeje kuba yakontorora ibice byinshi hano ngaha muri Congo. Ubwo bivuze ko nta ruhande na rumwe ruratsinda neza ngo imirwano igenda ikomera uko bwije nuko bukeye. M23 nubwo imaze iminsi ikubita inshuro FARDC, gusa na FARDC nayo yaje kuba yahindura umuvuno, iri gukoresha ibitero bitunguranye kandi igakoresha amasasu aremereye ndetse na drone z'intambara zagiye zigaragara ko izi drone ziri gukora akazi katoroshe ku ruhande rw'ingabo za Congo zifatanyije na Wazalendo. Ikindi kintu, abaturage bakomeje guhunga bava mu duce bari batuyemo. Kwiyongera kw'abaturage bahunga imirwano kubera ibi bitero bya FARDC ndetse na Wazalendo, nakwita ko biremereye cyane, byagabwe i Masisi ndetse na Rutsuru. Byagaragaye ko abaturage bari mu utu duce bahunze ari benshi, kubera ko iyi mirwano ntabwo isanzwe. Amasasu menshi ari gukoreshwa kandi aremereye,
hari gutuma ibintu byinshi bisenyuka, ndetse abaturage bari bari ku ruhande rwa M23 bafite ubwoba ko M23 yakubitwa inshuro, noneho abari barayizeye bakayisanga nabo bakaba babuze byose nyingata imenye, kubera ko FARDC ikomeje kuba yakora udusha. Nanone kandi hari amakuru avuga ko hari abantu bakekwaho gukorana na FARDC batawe muri yombi na M23. M23 ikomeje kuvuga ko hari bamwe mu baturage cyangwa se abantu batari abasirikari bakomeje gukorana na FARDC ndetse na Wazalendo. Abo bantu rero, bamwe mu bantu bakekwa M23 yatangiye kubata muri yombi. Birumvikana ko M23 itangiye gushaka impamvu no mu baturage basanzwe. Kuri ubu ngubu abantu benshi bamaze kuba batabwa muri yombi na M23 kubera ko harimo bakekwaho kugambana gukorana na FARDC. Abaturage bavuga ko batizeye umutekano wabo kubera ko niba batangiye gufungwa, ntago ibi bintu byari bisanzwe kuba M23 yafata abaturage ikabafunga, ngo nuko ikeka ko barimo bakorana na FARDC. Ibi bintu rero abaturage bari kwitotomba bavuga ko umutekano wabo udahagaze neza. Ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bikomeje gusaba ko iyi mirwano yahagarikwa ya M23, gusa ntabwo biri gukunda, nta gihinduka. Urugamba uyu munsi rukomeje gufata indi ntera.